SD. Ya lagu na. Nikah lagu na Dimas. Kak. Nikah aku. Ruman. Ring tuan ano rin doon tamat yung apa kailangan na doon. Pero pas PC mo loko. Jadi ya, Ako mo pakai kailangan na bagus apa jeng mo tandi PC itu tak yo juga. Ini kasama ba ibon? Berarti makai laale mo pumunta di PC yojok po. Yo ako mo ta kami nakakalalit ka. Di mo libin niya lagon mo. Yo iya makikita kay Sogo mas. Duh. Ambo natin na sakto ba? Kita atau sapi ya. Ko ambo yan ngombo sa TV ro mamin ta ko sa pasek nda kacapah bede kon di orange. Ako tak ngowo lagi di nyeri kandang nempat kita anu Roma pandangan. Jok om tempat ini. Jangan mulai lang segala me po. Oh, laro. Napagati rin. Kecamatan ben. Lamon ambo. Mbak Bari pun napagati mbak. Kau entar ngari ate entar kon di magi. Kapro po tang mbak po. Ayo masuk ke kawan di po. Betul mo bari ko ni. Yang aja trend di di je. Matan ben. Jualan naman po. Lawan an cagi re terkena tempat. Mbak jualan. Engko setretan anda si Roco magun setretan ben reng tuwa taning cowok Roco na betul. Heeh. Tahu para cowok gelo makronyo lho ku. Untung. Macam ben merengakan akan campur bai barekun bu. Aduh. Baru cepat dong. Di muntarut kalau mandi kelero wah pedang tuh ya po. Jawon magilamat ko wajak ning cowok Roco. Mentamu cowok Roco mak abune soro menono. Sila nang Roco. Ibon pamatuan ala ko biti bol pas tak tolong lu di bon. Mung jalan nyoro arep pedang ada kae mo. Dek rembengan. Aduh. Lah betul. Aduh. Mana kok si Raja Dimas ya? Sekenaan. Jadi lempang ibu ulung dah. Mari mas, belum kali mas. Kemarin di Bakalau. Tadi ini mah kemarin deh. Kemarin di Bakalau langsung lepang. Ya, bener ya, belum coba. Kau ini. Di bawah mau nabu, aku tak tahu loh, mau mati. Terseruk, Mati. Kornon du tak kok ngalatang man kadto. Kalau sudah danu kok sama mana? Kornon du ajar gelu disa. Cendi dana gelu. Ting majeleno sambil wale. Ada ya. Pun kan nondu mas ya mas ada iya ban mas. Datang ke. Pun mau nondu ni tak ban ni kan ni. Oh, pokok di nondu tu ban. Rokwa ya jalan rokwa. Lapor ano. Oke, jangan lupa like, komen, dan subscribe serta ikuti apa yang dibicarakan tadi hanya kerja guys. Karena lapangan panas. Itu kerja, udah ya. Jangan dianggap serius. Kuandi video ban silam mbak dim ano teng dah aden. Lupa like, komen, dan subscribe serta ikuti Facebook Karapan Sapi Madura.